jubilee Pei baro syakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentang seni kilong. Rakhi silver jubilee ke Church of God Lower Primary School Marman. Le Don Buram ke Diwan College Art Sanmut ke Samla belepas BA. Keliap hunjurut ke Sawar RCLP School ya kelek kemen jubilee kesiap. Bat kemen ubak wailat niki bayat stat ke skim sam umdi ahli untuk. Bat mentang impas ke khubor Ke Church of God Lower Primary School Marman, kawai ni Shillong ajing kai gi kanarit hakathan Marman Riboy District, haka pratarik Naiwieng ke ni school ke laraki Silver Jubilee bakala poi syakathong arpusan snem ke jing syakri jongka ya gi kanarit akani kathan. Haka jing yalang ken mau buram ya ke sengi balasengi ke ni school, ba Mirror Bonds aim MLA lalong kongsan bat ba balajit rani MDC usembut kongsan. Kiway pat kirang ba kiblapoy kini kesengilek kemen kilong UPP Yadav BMC ko umling blok ba dirin rongchon bongthai karat marman ba OL terang longsan karat marman AR Mirthong President Church of God Education Trust Reverend Albert Ronghang Pastor in Charge but Principal Sacred Heart School Marman but kiway kilong kemi kilong kpa jogi kena school ya kini ke school la seng house nem khat khandai spa khandai da ka jing thmu ban rat ding khong ya ka jing sa din ha ka jing nang jing start jong ka than marmai ka jing ya linti jong ni ke school ha ka bas dang kilong ki ba e hadu kata henry da ka jing tre shitong bat da ka jing IT lut kino hikai lembat kinong kit nong ba jong ka te school kilala bantur syakmat klem kertiang din trai minta gi kena school kinong ikai kinong peniat bat ki kini ki kpa kila yok ban khat ki sok bathiang jong ka jing tre shitom ba ka jing ya sha da ka barak ki kemen ya ka silver jubilee ka ba shongkun bat ka ba iping habaro kiliang na kaliang ka school ka lapin sngawi ki jingnon kam ha ka be day ban nang kentiu ya ka kam pen priang puli puthi ban don chushu ki kamra school bat ban yo ya ka building bathamai bagi kena school ki don kam kerki ha ki ni ki snem ban wan da ka memorandum kila IT haki kiti jong pa Mirror Bonds aim MLA maruba balajit rani MDC ban kenir ki kiti jingerap na kebenta kilong din jong kani kestan dari kepresibon kani kapor ka bangilayo ban pli ya Departemen pat kumtatet ini kecaka alo jong jong belum kalau kecaka ke internet aduk kata-kata kene ke school ke jong pi ke bidan apa deng jong kini ki klau ki din ki sik ki pangan menering mensim bat banyo ke jing pule ke jing nang jek start nang ni ki parlok karbi ki de ki parlok ki ba yajan apo ka donut ke jong aku mu emeli MDC jongi rukum ju ban ngi sutu biang-biang ke perlok karbi ki gibriu ki bajai-jai gibriu ki bajensur mensim gibriu ki babbe bat gibriu ki badan ngi jengkit kli ke jeng treshtom ha ke jeng syam ke jong asimet u
Samla hai tikpor kisnem ki belale lemba ki perlok kelas lang ki bagi jong school lang hapo Saint Joseph la nei ki ki jaka hamden ngaju syam bang ngaju lap ba ki perlok karbi kini ki perlok ki bateri stop namar kata ngi ya gajing lanang kiu tim nagaliang gajong pi syam ne film em ya kata ban nagaliang jonga ngan notice ban ngai ya kata ba pilanang kiu nagapor sagapor kadi gadak jong gajing kerbe Ka Northern Ribhoy College Diwan umden ha ka khandai tarik Naiwieng kala penkut no ikatayaw lekmen beningkong da ka ba penkup burom ye ki Samla ki bala pendep ye ka jingpuli kerdan Bachelor of Arts jong snem arjar apwe arjar apasa uba Mirul Bonds im MLA ulalong kongsan ha ka jingyalang bala don lang uba isi Benny principal ka Ribhoy College nongpo kinohikai ki Samla puli bat ki kmi ki pa Hakani kesengi penuai katayaw lek kemen laai burom syaki arpasan ngut ki Samla puli ki bala pendap ika kerdan BA haki subjek beper na kani ke college. Haka jingkren uba Mirul Bon ulai ro iki bor bepenya ikani ke college ki bala pelilat iki Samla puli ban penpau iki sab ki pong tenrai lingba ki jinglek kemen bebunjat hakani katayaw. Ula kenturu iki Samla puli ban nemklet yala ka tenrai yala ka shnong bala ki ying kisam. Penyajan bala ka themei ha ka tari ka kata ketin ka thliet bat ka akor ka buram ula penkut baro shitaya wi Samla puli kila pelut por ban lek men kum shipara ban te song melon ha ka jingat teli to ensure that education has to reach in every nook and corner of Ribhoy, of the state, and as well as northeastern region also. Having said that, if we go back to the beginning of NEHU Higher Secondary School, there has been ups and downs, challenges, issues has always been. Issues has always been there with regards to the smooth functioning of Ribhoy College in NEHU also. In the beginning, how the leaders, all the concerned sponsoring body members or the governing body members, they have been through. But God has been kind that He has paved the way that Ribhoy College NEHU has stand where it stands today. It has produced many students who have been placed in different capacity, serving the district, serving the state. And it is a proud moment for us also today that Northern Ribhoy College, being the offshoot of Ribhoy College NEHU, that has been started since 2021 in a temporary campus here in NEHU Higher Secondary School. On this note, I would like to express my gratitude to the managing committee of the school, to eminent personality who are present here today, Pak Khuborjylla and Pak Distinguished. Thank you so much. Lembaga tim semua banai publik, Pak Wan, Pak Distinguished. Ia kajing Trilang kajung nak kebentar bangin nak
School Sawar Roman Catholic Lower Primary School ha ka jing Peit jing kmi ka Holy Cross Parish Maukan Row kala rakhe penwai ya ka jubilee ksiar la ne ka Golden Jubilee ha ka Pratarik Naiwieng hashnong Sawar Maukan Row sin AD block. Lapen kut ya kani kesngi da ka jing lek men pendon buram yo blai try kan rat ya kinong sedang bat nong seng ya kani ka school ya kinong hikai ki bla IT lut ya la ka bor ka sor ka jing nang ka jing start ka jing shempang bat ya ka jing shakri ba ya sha jing ki ba man kesngi ya ki kimi ki pa ba ki kena school ki bla ya lenti ha ka jing em jing ki na kani ka school ha ki san post nem bla lek no ya ka khana lingkot chapang ka jing ya lenti jong kani ka school ha ki san post nem bla la ya thu ba nyau tang da ka samla violin min song kanong hikai ha ka jing ya lang penwai ka bala pen ang beneng bat pen sngo melung ya baro ki bla don ha kani ka jing ya lang kasamla violin kala batai ke jing sedang jong ka school ya ka ba amla shu ban lum jing tho jing tar Henry la shulum bet na du snam khat khandai spa nyu pasaw da ka jing la jong ki noi kai school barim bat ki phadar ki bla IT lut met bat men sim ban kanti wi ka puli puthi ha ki shnong ha kani ka than na kaliang ki bor school kila ai bura mi kinong seng ki bla prat lenti da ka dur sa pen mau yu sinyang uben hei be kila penno ban kanti wi kani ka school Lapan pau ru ka jing sngongu bat sngo buram ya baro ki rius bun ki bakentuk yu ba bantai dor lingdo MLA ka Maukan Row ba Martel and Mukim MLA barim bat MDC ki bamju ino ikni ka school ki lapan pau ru ka jing sngongu ikispa ki hajar ngut ki rius bun ki bla keneri ki kitijing e yakni ka school ha ki ni san post nem bala letno ya ki ba amla shu banjer kerteng yaki Ke Managing Committee ke school haga jingelang musketri Reverend Padar B. John bat ka kong Mary Shah nong room kila keren bat batai ke jing temu jing kinong penyat ban yalam yi kena school hagi jing pule jing ki hagi san post nem bandang wan. Ya kini ke jingelang penwai la penyat du samla dressing shooting. Tengah kuat ya ifadar ibadah ikpaman siam jengi iwai pa iwai Kopi laidan lang tentang kami kesini kebawantah Tengah kuat ya ikong Mary Shah nong room Ita ibadah ikna school Jong kani hika school Nadu kapur banan swa ilolong Iwai inong tray iba menta kantam iwa Peit Ila tray roh hakpo kisnong kailang solang Baju ay mensim nangin nakapor sa kapor iba hilarious warba para bedan hong nagijaka sa bahaban wan hindi jikmat jong uniulong kublay ya baro ki yudan buram wala kham slam ha kani ka than ngata sugun ai ku buram suglay baula pala yang abangan pelai po banjaran lang ha ka bakum kani ka sni ka bangala banong ka bompat chudan menuru ha kani ka snong kumulai sibuna dia pi ka school managing committee secretary jong pi ifada ngatrai bakumno kalong kumno ngamtep namar managari singi rungidang yo banirap kumtai ka Holy Cross Higher Secondary School ru tang bahang ni bu syua kani ka sanlang ngini pa kalong kumno man kumno namar ngisau thu syai menta ka singi ong pi hagani kalempong ka bangidan kidan nagiway-giway ki school ru ki bahap apo ka jingpay jong ka parishi kinong ikay kidon ni kinong yang sya school sawar fil ay siyang ibat fil leem no ngirong ila debu jing tho kinong ikay kidon nang ni katuhan ni ngalayo pala stu rufi tahaban ay lang filasu thu ka scheme jong kalong limited come day unlimited today na takadaw ngahabban baha lang kumju tangba a step forward long kamoto jongkane ka school laise kano ka kam ngi kwa ban le tang shu uban shu mudur mangi baro ngi kwa leisa Shillong ngi de ban le ayu ban ningkong kinong kai laban juba wenga ada laise pi kwa ban leisa Shillong pi de ban le ayu ban ningkong Khuborjylla bandar Naka jingtrai tam dinamikai Cinta dhangi pi ai Singhi kai babun Nomhi kai mensyuha Karoi hadu menta Kublai sibun Nomhi kai zongi Pila ai tina benta zongi San pels nami raka jubilee Anti elpis
play go far. She dress she tom la ben ka jongi. Him khain satya jing kadu. Phi quang in long kum ki mau len hai. Him nan jing ru hangi pila ai. Ban ko guya ki nong higai. Ikan tu bangin dan akor baba. Baro kum si para. Khublai si bonang higai jangi. Pila atina benta jangi. San pels na mira ke jubilee. Ati school has long jangi. Khublai let's san. To ublai unang gar khu kado. Ni ai khublai ya pi baro lam. Ba pila don lam menta bagi. Nikit bakir bang ba pin shatin klan. Akasing in something. Yuna hai ban ai kel yang yapi. Ublai un karuna. Ublai si bonang higa. Ke skim sam umbam umdi ashnong meetment through West Janta Hills District, batip kum ka meetment through water supply scheme. Balas dang pentre hauluber arjar arpulai, hakamang tingka laipo ar kelur tingka. Kalawan ra jingkermeni ki pat bat nong shong shnong ka meetment through, namar ka jingtre kala yat step, bat bun ki jingtre la depload kentup ya kadam, pump house ki jaka pen khut ki jaka pen lang hagi kentot beper, bat ka jing pen por ya ki pipe shaman ki tliu ying brief. Haka kendai terik Naiwieng, uba wailat Miki Shilla MLA ke second Jawai constituency, ulalet jurup biang ye kini ke skim na duk tenrai bala pelang bat Jakatan umdi. Ulatesi ki pom bat la shem bagi terik kambha na dong syadong. Nakaliang uba wailat Miki Shilla, ulapen pau ke jing kemen ban yoi ba ke jing job kani ke skim kala kenjo syakan dai pusan persen, bat duk ke jing persyang penpoi ya ko syaki sedimentation tank, hakani ke sengi kala long ke bayai Peit. Kabadang sa menta kalong setang bantes ya ke clear pumping water system, bat ru bantes ya ki pipe syaman ki tliu ying jong ki brief. Halor ke jing yat bet bat stek ke jing pentre ya ke ni ke skim, ula penpau ke jing sengongo ya ke jing tre lang ki tanat sorkar, kinong ilam shnong bat ki pipe ba jong ke shnong mi mentru, na ke benta ke jing mentoi jong ki pipe ba babon balang. Ulai ro ya ke jing minot jong kinong tre, ki bam shim la randin, wat la dau slap ula jur bat pentut hau news nem, ula ong. Sampai ke yang mangsa sejak yang dia sekolah dia lalu nak tentang kita ini kita lalu yang Madina kita tentang so plus apa tim baik kami mungkin hai di to construction lagi begini tempat orang baik keniga dan nika kita source juga intake dan teknologi di mungkin di center Bosco center Ini sini yang ada warna ini harga nong di mentedu. Harengkat ke officer yang ke PHE Naiwieng wan Peit ya kenika scheme wada yo I hakini snem wada dep. Hajing to open biang ya ke umdi ya kinong tong chnong yang ke chnong di mentedu. Kanim to mesin gunung kong wada wano Henry ke bon sen wada nado ostang ini ke project. Dia krek lang bay rengkat nadu wa ke department kam jo wa kinong pelai yang kini ke chnong ne kamu ongon nadu na report hidawan te snya ku nile wan khnang heni wan Peit wan yo ya ke progress ya kini yang kini ke krek bat ko pen kemen ngau yo ni wa ke kam daman go almost 95% daman go ko wa the depth ne ba ni kam ada yo pp yan woro da test ya ka pumping ya ka raw pumping water supply Takam ada yo kita dep nai tai na wa na ga so sedep tan hadu ko go ni sedimentation tank hadu ko slow filtration da man go ko wada lai bai takam man ga te ni sni asnin dau te si se ni ga clear water pumping system te tani le kam man ga te takam da man go dep install ya concept that ni te man go ready te yo luti ga ni la ka den sni asni ukom ni ga yo test ni ba em kami ya testing Des ko jika ko dang sa ting kamu man kat ni to sa ka distribution cha ki yung kisan te om to go suk ni ba ka chnong ni tu to chnong ko he hawa hadu khat nyao spa tli no ki tlong yung do daw hab a ye ki connection te
kamu man katte le haduk ka distribution le da yo ye chong meeting ni ka por ka kaman hi ko lai bat ki le dang ong yi nga boy belum mala sa chipna sting boy na kaliang yong ki le da dep hi the dep ne chen yo new test sa ka distribution ne ba sa ko bai chwa haduk wo man go fully functional em kami ye testing ne ba daw em gi leakage daw em gi problem with gravity hai ni hai tai dan ne te daw ta mo dang belum mala sa kat tu kat ni por te em kami yo test yo finalize mana dep ne te Yuluti ya boy hapo ga arbnai dan ni arbnai tam yuluti de yo jaw inaugurate but kam jo lai kinong chong chinong yo ki ya ka jingker khu na ka ni ka scheme Kajingi Singh Samla Balang Presbyterian Kinchi District ha ka khandai trik Naiwieng kila pelong ye ka second Kinchi Marathon ka belasdang na shnong lumso klur mairang shadu madan ka shnong Kinchi pelun ha ka jingjingai ka bakot khatsan kilometer. Hakani ka jingya kop marathon lawan ban shimenta shitram shispa sanphongut ki Samla shinrang bat kinthai kilong kami kilong kpa bat kumju ki khanaret. Ye kinong job ha ka kadan beningkong la ai buskit ka song pisah pawajar tingka baar san hajar tingka bat balai lai hajar tingka. La samru iki buskit consolation shak nyongut marmar nyo spa tingka. All the best. All the best, bro. All the best. Ani punya pek di. Baik je mereka kemarin mana? Tak volunteer. Ini Peit tu kan? Ini. Ai ba kau. Actually nak cai tu pasti nak cai. Kat siap lah. Run, all the best, ma. Run, all the best, run. Shillong ada hai kan? Shillong lawan kan? Okay, ready? Audio mark. Sugi mari stand ayo or. Set. Audio speed. Ani sikor lah. Dono bata. Aspa. Bat dah kitu ki khubor ngila poi shikabakut tak haduk bingile syambiang kublai shibot.